گولên tije av, riyên şikestî û hinê din jî bi yek carê nehatine qîrkirin. Dîmenên serekene ku li kolanên bajarê Qamişlo têne dîtin. Her ku werzekî havînê dest pê dike, welatiyên bajêr bendewarî destpêkirina projeyên qîrkirinê ne û ev bendewarî jî bêyî ku bigihêjin hêviya xwe, bidawî dibe. Havîn dest pê kiriye. Kengî dê ev kolan bêne qîrkirin û pirsgirêkên me bidawî bibin? Pirsa sereke ye li ser zimanê welatiyên bajarê Qamişlo. نقبها مطبك هي مشكلة تعدل سياراتي حطاتي بس قش بين إصلاح وفراغ صار ما تكلف هي قال لك قد أنا أشقام شو ما حسك ذات مريا حسك علي فرو قش خرابية أبا ها مطبها أبين صار ولوي وبين وشت إخنادي ورملة إخنادي أو رمل وهري ودي سبب مطبة وريك رئيسي تقاطعك رئيسي بدك منير حبيب أبين صار وين أولوي وإيش مسؤولين وغير مسؤولين تانيت كفن بيت طرب ليت كفن وكاس ناصر الحين. Ajokarên bajêr hêdî ajotinê dikin. Metirsiya wan ne ji rûdanabûyerên trafîkê ne. Lê êdî bi sedema rew şareyên bajêr ya xirab, barê çaksazkirina otomobîlan li ser milê wan giran dibe. Caran Ebdilkerîm neçar dibe. Mehane berê xwe bide navenda çaksaziyê, da ku ziyanên ku digihêjin otomobîla wî çak bike. Buhabûna çakkirina otomobîlan jî tevlî pirsgirêkên jiyana rojane ya welatiyên deverê bûye. دوزان فيهم دما يجيش جبر فاري جبر فان خبطه دوزان يجيش فشكليه ومذكر قطعه بكر وبصلح يجي فهم كير يعني سببها وقت بيجي اعطال ما اعطال اغلبيه سببها وين وري خرابنا بخدي انا زلم دوزاني خوشي كم نكي 100 دلار يجمع بستيني جي حق دستي معلم جا وجي بينجي 1000 6000 بشي يعني خدي تكلف سرمه Diyekê meha Hizêranê de desteya rêveberiyên xwecehî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand ku di encama civînên xwe de biryara destpêkirina projeya qîrkirinê stand û pêwîst e de heman mehê de dest bi kar bikin. Tevîtekiliyên me bi berpirsan re jî lê derfeta stendina daxuyaniyekê bo me peyda nekirin. Welatiyên deverê jî çaverê ne ku ev proje dest pê bike û encamên li gor hêviyên wan pêk werin. Arya Hacî, Kurdistan 24 Qamişlo.